ngikhuluma predominantly impande yakobulawayo. That is where the culture starts from. Yebo, so elukuthi iculture yeBosso kuyini baba? Ukuziphatha umayelana nokuziphatha okuhle kweBosso. Abanjengathi thina sadlalela iBosso isesemathebhelele Highlanders ePapa Fields kungakakhiwa khona okuyala, kodwa kwakungala abanqoze ukuphosa ilitshe ngoba ulutho. That is eating. Sisuke lapho singayanga khatshana. I-executive abantu ababekhethwa thina sesisukile, ikakhulu sesisukile. Yes, i-executive. Kwakungakhethwa umuntu ongahlali kobulawayo. Usenzela into eyodwa ngoba nxa kungabe lenkinga kumele ukuthi abantu kabahlangane isavuka mpunzana. Kumele abantu babe khona, kungathiwa hathi umuntu ungaphi, ukhatshana useHarare, ukhatshana useJoburg, ukhatshana useFolos. Kababe ngabantu abakhonapho. That is iBosso. Nxa kuyikuthi kuyafika isikhathi ukuthi umuntu kade sebenzela kobulawayo, usususe kobulawayo ukuthi uyasebenzela ngaphandle kwakobulawayo, esikwaziyo thina umuntu wayethi isikhundla nansi asisale awudingwe umuntu khonapho eduze ekhaya. That is iculture yeBosso. Njalo iculture yeBosso nxa sesizakhuluma kwanamuhla, kade ama-life members wabe life member engakhiphile senti. Nxa kuyikuthi abantu akuvunyelwane abantu bakhiphe ulutho, singazabe ngabantu abokugcinwa nabantu abakuthiwa ngama-sponsors. Nxa elwana ngathi yena kanisafuni selisala linqunu, kakabangizwisise, akuxoxwe ngakho lokho. Sisuke khonapho uBosso ulokhuza kwe-executive. Kunendawo ezimbili, i-board of directors, le-board of trustees. Kathi kuyini okwenza ukuthi kube ngabantu banye ku-board of trustees, board of trustees naku-board of directors babe ngabantu banye? Where is the transparency? Nxa kungabe lezigwenqa, umuntu olesigwenqa khonaphana angazitshela yena ukuthi ngilesigwenqa, anti kumele atshelwe yilaba abanye baseceleni. Zombili lezi inhlanganiso zisebenza njani? I-board of trustees umlando wayo kuyini? Umlando we-board of trustees ngokukhangela ukuthi yona iBosso ngobani abayikhangela ukuthi okuhle lokungakuhle yikuphi. That is board of trustees. Nxa sokubuya ku-board of directors, hatshi kawasiko abavuke ekuseni lemini lantambama bechaya ingungu ukuthi ithimu akusebenzwe njani. Okwabo yikukhangela ukuthi izinto zihamba kuhle na, zisendleleni na, ikhonokho. Sisuke khonapho sithi board of trustees. Kanti okwenza ukuthi abantu bathi sesifela khona kuyini? Yikuthanda isikhundla kumbe yikuthanda iBosso?
kuzo zonke inhlanganiso nxa kuthiwa kule board of trustees no board of directors